Governor County Mark Julius Malombe kwa Jatend Piny Kenya Ruto mondo mi oduoke tich Jatend Migawo machon mariruok mar pinje Afrika ma ugwe Penina Malonza kano twak kod ute fwambo tokea wayanga nyisruok mar weche pur e gwenge ma Kitui mobagi e pap ma Ithoke. Malombe wacho ni Malonza ne yudo kura 78,000 kana rokom mar od bura ma Wakeini e higa ma 2022 e kaunti no kabere ne otiyo matek ne piny owacho kinde mane en Jatend Migawo. Malombe bende ojiwo Jatend Piny mondo mi opar gwenge mag Ukambani ahinya to Kitui kolero ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga oseyudo pok moromo tok joge gwel e piny owacho. Zote hatuwezi kuingia serikali. Serikali inatakiwa wakati mwingine watu ambao wako nje na wanaweza sema kuikosoa, tusiende hivi, tukienda hivi tutainia katika shimo. Raila Amolo Odinga anasemekana alipeana watu 4 wakaingia huko. Tutakuwa tunaangalia kama huko wameingia, wengine wameingia finance, kina John Bandi, hatujui vile kama watakuja na finance bill ingine ama watasema nini wakiambiwa tunataka pesa nyingi, ama wamewekwa mahali wajikange na mafuta yao. Hao wameingia. But sisi tumebaki tukiwa government in waiting. Okay? Opposition is government in waiting. Ukiwa huko serikali uko pande hii na wananchi hawezi kuchagua wewe ikiwa usimami na wao kwa ile mambo